almusal. Mapaling kape, tuyuan pong single, dilis amegisa, at pritong tinapa, aslaming tiltilon, bawang at paminta, makanyang ingalmusal, at tutong makagana. Nilagang ebon, kamatis ating asin, makanyan maralas, kombinasyong pamangan, karni asan ganong, impresyuas nakatos, anya madalas ing asan ko, palasenas. Anyaya kung meragul kuking pamangang makanyan, itiyang maralas, ayabag ng inang at kung na kailangan pang magtinidur magputsara, manggamat ing mas masanding pa. Sardina sa maparas, inutang mo kintindahan, manipis apan desal, king kape me isoso, presyo ning panyalwan, at eko na agyo, anya tuyo at tinapa, yan among pagtsagan. Anyaya kung meragul kuking pamangang makanyan, itiyang maralas, ayabag ng inang at epon na kailangan pang magtinidur magkutsara, manggamat ing mas masanting pa. Anya naman ngeni, nakal ng migbayo, pamangang almusal, enayata uso, nakal nung magtipid, gagawang paralan, pisa sa bedan naming almusal, lampoing bagton. Anyaya kung meragul kuking pamangang makanyan, itiyang maralas, ayapag ng inang at ekon na kailangan pang magtinidur magkutsara, manggamat ing mas masanting pa. Nung ingasan, tuyo at tinapa,